Ki MLA Karilum Jantia ni kisengsan perthai boper da kowe kesur kila persya ajur ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban IY ni IT haka company Shimet ki banabar ke jela ban peniat ya ketenat distribution. Bat kila pen pauru bagi persya ajur ban IT no ne ban peniat ne ban kemi ya ke Leshka Mentedu Hydroelectric Power Project syakinu kinu ki company Shimet. Lor kini kila dawaru bagi Sarkar kari ban bo ya ka center ban le ya ka RT-PCR test. Bat ya ka Corona Care Center hajawai ban penbiang ya ki tendong oksigen nak bentar Karilum Jantia. Kini ki MLA kila dawaru ban bo ka Police Outpost hakitan kaput bat ke jela Asam. Ka Sarkar krek ko u AY ya ka Jantia region Warakovi cheki company ya upelai ya kan ni kajing boarding chayong ki bro kani kta ko ya ka employment yang ki bro yang i kani kta ko ya ka corporation la kamjo i pediang i waro kijing chim nakaliang ka sarkar kamon improve ya ke functioning yang ke MECL tangwa dat sendet urai ke sarkar wato cheki government company lenaki non government company ini yang ki MLA yang Jantia i percaya juri keni te keni ke rai ke yang i to dedep sanyi bro to ulai show chip minister yang i ya penyui wa ini kelin MLA Jantia tak percaya ini kelin MLA Jantia penpau yang percaya ya jeng temu yang ke MECL wa u AY ya ke operation wa ke maintenance ya ke mentu Leshka project tai kam ki nong mi khat yang Jantia waro ta i penpau di percajur kajan tiar emang gawi naga tahu wa cakta ba jing to kelam covid te jing to ni gerjan tiar i hedon naga sni emi kita ka RT-PCR lab te i kam gino mi khmat yang gerjan tiar emi jing stau kia ne mata pa ba yang gerjan tiar yang i yu likerpar yu chim star yang i wa snau ba set up gawi RT-PCR lab apo jantia yang i kenang wa patient gitu MC Jantia lah yang smart yo gitu report. Karena momen kan ni hawa lagi ke test yang sampel kolekti cempor go kama sanrus ni yo ya report. Nanti dah ikam guna mikmat dengan Jantia di mana ni so kau sarap no yang RT-PCR lab kenang wa ki patient gitu ya COVID smart yo gitu report. Lalu man negatif, lalu man positif lah, yo, ye you decide what haji untuk open crack untuk treatment. Jadi ikam i wahai yang kinomik mat yang berjanji yang i di mana ni sarkar waktu immediately to set up yang ni kelas. Niliang sarkar darai go set up ya kini Corona Hospital. Te kamu dapat tip ki waktu MGW po Tura, wah po Shillong. Te dari janji awal pertuj ko. Te ni kesini dia cem ini wah Upen senyawi niliang chief minister Emburom di pak kami ada seki pi waro memkam orang ni pak lada pai pi to di Jantia la to gawi no chak ta pa dengan pandemik kam man katte te ni benta wo yo jingarap ki pai ba yang beri Jantia te ini wo korpar yo chief minister Emburom yang ile wo bogi ya gani ke Corona Hospital apo Jantia Health le gawi nang yo yarap ko ni pak kam de tipi apo Jantia katte kam man katte de mi atli di district naduk ke west naduk ke east Jantia TM kam bhai ke ni hospital te hejo ipor la pun moyo ni pak kam man katte duna bhai ya kinong krek le ni ki staff naduk ki doktor kini ki nurses haduk ki lab technician kam te ter te ne te dau pun moyo le hejo ipor ni pak kam man katte kini ki pli ki doktor ki nurse to chutom hagi ne ba dah piu kre RR duty kama man po West Jantia Hills yang i MGW ka civil hospital wa ka Corona hospital go pen man po MCH kat ni te ki jo ki doktor do ki attend R duty kam jo ki nurse le te hejo i por le ukur pat yo chief minister wem burom yang i wo
pun dan increase ya manpower nang yo gi lek percaya ini ke pandemik ka jing pen kan mo dan human kan imta ka government yang ibat kam jol UCM he jing yeto ka police outpost ye ko da bi kalam bat ko da bi assurance dau nagliang yung home minister le hago set up no ka police outpost ita po barato ni ha chami wo bun gi jing e ki wa mi na ka por chu por ka jing ji ko dang man very recently he jing yeto ka jing lai luti yang sarkar asam chakmat nim tau chnai gitu ka border outpost ki jan ko em hita hachno saba temu ka tu man ga nuksa ko khian tam ye ka jing e ye ka jing system ki wagi pajba yang kita thain mar ina ko por ko te ngana ga ling nga ka te ka jing karpat ha ka wa ka government syam ha no go speed up ye ni ka process ha go set up na ga outpost ita Pensnya wa kamatip ikan ni wa idang yalai luti mo ni ba de yoi gani ga COVID-19 wa kta ha ya ki pai ba po is gentia ba po gentia hill si bro ko bi wa state ga yong ila teni te dau I kam wa man kan ni po CAC cleared gani ga 100 bedded haduk kan ni puyo ya gani ga oxygen plant teni te ya gani la dawai nang chief minister bamburom wa pun sio bhau pun yo smart yi knang wa you le yakini treatment kam tam hapo Eastern Hills hapo cleared hi yakini ki bro ni ba ke distance ko watch spa kilometer nandu cleared chedu shillong man go wa jangai ni te daw bonsen hi kyo le semo poi choto pot wo do yaki jingim ki wa corridor te ni te daw dag wa em gini ngai injan yu yi man ke jingira ko wa krone bentai yang kini bro ki yong I Chief Minister man responsive ya ke jing snyau yang kibro ta I nyamut na po jain tia irrespective of party I keju ke jingmut yang I tharaya wa chief minister o ignore o ya ke demand ke yang I la jia wa o ignore ka te tadang ye pat ka dang ye chong ka man step man ke bi ya ka te patet I lai chief minister de jing kermen wa to chief minister to pidiang ya kan ngajing senyau to kajis senyau lah kemen rembo ma ukaming wan ban kemen sya kani to kajis senyau yang pajba I to ki chentur yang pajba I ma em yang sarkar le ke wan ke isu ke to percaya ke ya ke sur pajba I to imye ka uyeklam